clear to te chibai ule PCL siam thari kania Tunhnai Chanchin March ni somni pariat atanga April ninga inkara kaushan rongbolna Chanchin ni lo ngai thlang o Serchi Pastor Bial Mission Committee te chuan work ke man nei March ni somni paruk sang ni somni panga ni lai ni atanga April ni sang ni somni panga chung khan Serchi Pastor Bial Mission Committee bultumin mi som pakwa Olive Baptist Church Bijoinan dile Zirkanto Baptist Church work ke man nei Zirkanto Baptist Church hian biak in satharin March ni somthum pakhat sang ni somni panga khan honani a Zirkanto kaushan hian biak in thutthleng pangayan nei lo awangin bench le plastic chair an manga Durotaf te le sakin thutthleng pali do san lama hun tur siam sakin pali dangduan sak bokin Zirkanto kaushan hi cheng sing khatin an chan pui bokani Olive Baptist Church hian RCC building a biak in sachanin bansom le pakhat chhun zo puyan ni baka BCM chair chhipin pulpit hlui an pek chu rong te ka sakin Sacramento kan siam sakan ni baka poisa fai cheng sing khatin an chan pui Hebaka hian bakma Baptist kaushan piwanal remilate serchi pachanga missionary lo tho to na mun shwai tu ten to in biakin salai me kan ni awangin cheng sing khata chan pui le anni Hemi baka hian Bijoinan de Baptist Church kaushan 10 quarters le hall tur anrel meka cheng sing khata chan pui an ni bok April ni li sang ni somni panga khan serchi biala changa missionary pusi wanal shwai te chung kwa Chaileng ta a omtet lo ho in chaileng ta kaushan hian khuang hun na an nei lo awangin siam sakan ni a missionary quarters ada tur thut thleng koi thle siam sakin puwanal shwai te chung kwa hi cheng sanga pe kan ni bok Workem atan na lir thei tho tu te workem chunga in nga na atan an man chung kwa le kaushan te chunga le bial chung kaushan ho min tong chai pui tu te zong zong chunga Church Pastor Bial Mission Committee te chuan lom thu an soyani Chalai Christian Paul Zol pui Pastor Bial Sports Meet nei ani March ni somni pariata changa ni somthum sang ni somni panga zirtop ni achanga pathian ni zanthling khan Chalai Christian Paul Zolpui Pastor Bial Sports Meet chu BCM biak in Emmanuel Zolpuya neyani Tunhnai thil omzia rombung som pathum chang som pakhati thupuya mangin MGK pishwai tu te Jeffrey Lalrimrata Vice President Rongbol tu LH Lalmangaya Chalai N2 editor le Rongbol tu Kezo Siam Liana MGKP Executive Committee member te hne na tangin thu changai thakani Zirtop zana rongbol tu Kezo Siam Liana MGKP Executive Committee member in thucha atsoya inrini zana rongbol tu LH Lalmangaya Chalai N2 editor hne na tangin thucha ngai thakani a pathiani jing le zan in khoma speaker Jeffrey Lalrimrata Vice President MGKP hne na tangin thucha ngai thakani Pathiani chunhu fellowship a rongbol tu LH Lalmangayan MGKP report le Chalai N2 campaign na huna manga inrini chuna sports program shang manga inti hlim na hun manani bok GKP Zolpui Pastor Bial chunga hian unit pali Bolia unit Emmanuel unit Tuisen chwa unit le Zolpui unit te an oma Zolpui Pastor Bial chunga hian GKP members a somriat an ommek bokani BCM ki kona upale rongbol tu pualin seminar neyani March ni somthum pakhat sang ni somni panga khan BCM biak in bazar ki kona upale rongbol tu pualin kaushan chanvo le in kolna ti thupuya mangin seminar ne ani a resource person atan Reverend Arlal Nunzira AGS service manani hun hnia thenin hun khat na hi upalal nging lova secretary in channa le pathian hne na in kol tir na ani nu in kaushan en kol le chom na ki pui te ti thupuya mangin paper presenta he paper a hian sermon soidan te kaushan member care chungchang te administrative te pathian biak in khom mandan te evangelism chungchang te zir hawani hun ni na a hian kaushan en kol le chom nan mani indin 30 thupuya mangin paper zir hole ani a paper zir ho na a hian kaushan en kol le chom tak tak tur chuan upale rongbol tu te tharau lam nun din tharapoi mo zia te zir hawani kalkhom ten nuaman ti in hlok thla kan ti hle a ki kona hian upale rongbol tu somni pasari omin mi somni pakhatan kal theiani Jubilee Bible School a zir tur interview neyani April ni khat sang ni somni panga khan diploma in Christian Studies zir tur Jubilee Bible School ramzau tlanga interview neyani a kumsang hi somni panga Jubilee Bible School azir tur tan meichia pathum le mi papa kwa anvai mi som panhi la kan ni anni rwal hian BCM Missionary parukten diploma in Christian Studies hi anzir don bokani F zoram tharan Missionary farlo program mangmek
Missionary F Zoram Thara Arunachal is a thokmek chuan March ni somni pakwa atanga April ni ruk sang ni somni panga inkar hian hawlong pastor biala hun mangmek April ni somni pakhata changa April ni somni pasari sang ni somni panga chung hian paithar pastor biala hun mangle anga mei ni thuma changa ni som pakhat sang ni somni panga chung hian zotlang aizola hun mangle bokang hei afar lot chung hian padu biak in sak chanpui na tur epil ani dona kaushan hoten ma ni rim chandan anga lo chanpui cheu turin kan in so mani aizol is pastor bial silver jubilee lomani April ni khata changa ni sang ni som ni panga khan aizol is pastor bial silver jubilee chu bcm biak in electric venga lomna hun nei ani thupuyatan iram lo thlengro se mathaya bungruk chang som ti manani April ni khat sang ni som ni panga thole zanda rukle minute som nga a Reverend Silal Hungliana Area Development Committee aizol in Jubilee Pualin meya data pathian biak in khom nei chunzom ngalani in khom hi upa Silal Siam Liana Chairman elect aizol is Pastor Bialina Kai Shwaya Rongbol to Isaac Laldong Liana Secretary Silver Jubilee Committee in report lang puya pek baka Bial GKP le Bial BKHP tehne na changin report ngai thla kani bok Bial BKHP zai pol ten moi tekin hla anrem bokani Reverend Arlerin Tloanga Executive Secretary in Thucha Soin Reverend Dr. V Lalding Liana BCM Chan Mari in Inkhom Himal Somin Akharani Atuk April ni sang ni som ni pangani lai ni chundar som pania Jubilee dar wa kania he hun hi rombol tu Isaac Laldong Liana Secretary Silver Jubilee Committee in Inkhom Kai Shwaya General Secretary Reverend Dr. Arlal Biak Lianan Monument honga BCM Jubilee ke katna ni ngal ni in Inkhom chunzom ngalani Upa Dr. R.K. Ngurtin Khoma Chairman in Inkhom Kai Shwaya Jubilee Zai Pol Ten Zai Rongbol na anne ihnua Reverend Dr. Arlal Biakliana General Secretary Nena Trangin Sarmon ngai thakani a Aizol is Pastor Bial Zai Pol Ten fakna hla sa in Reverend Dalmun Sanga Bial to Pastor in Souvenir Tlangzar na hun mang Upa Dr. Lalian Zwala Namte Secretary Aizol is Pastor Bial in Shwai to Choi Moina nein Reverend KD Siam Liana BCM Sarunin Malsom na in Inkhom hi akharani Siahawes Pastor Bial KNP Inkhom pui voikwana neyani March ni somni panhi atanga ni somni pathum sangni somni panga khan Siahawes Pastor Bial KNP Inkhom pui voikwana chu BCM Mitsatla kaushana hlungle hlok thak taka manani Speaker atan puro chansang vandiaw KNP Leaders Trainer Headquarters area chu manani Siahawes Pastor Bial chunga hian kaushan panga omin town area a KNP College Veng Unit Town Church Unit le Misatla Unit te le khopon lama phura le lungpuk unit te an ombokani thupuya isona mangai che ti manni in himi chunga hian no pangti a rui hlo thatlo zia in zirtir na thu ze telani bok Inkhom pui hi Misatla a nei ni in rini chuna in elna thuvon recitation solo le lengkhom le solfazai te a in elna nei ani a speaker hne na tangin inrini zan pathiani zing le pathiani zana te thucha ngai thla ka zir ho ni in pathiani chahnu hi fellowship program hunhlim tak manani bok pathiani zana khom pui hi chiakin no pangten hunhlim le hlok thak tak mangin khamlo tak chungin Inkhom pui hi zo ania thupui zir ho iswan a mangai che ti chu iswa ka mangai ti in no pangkal ten thuthlok na siamin atop thataka kharani Na Thial Bazar Pastor Bial buat sayin tleirol pual camping neyani. March ni somni panga atanga ni somni pariat sangni somni panga inkar khan Na Thial Bazar Pastor Bial buat sayin venglai kaushana tleirol pual camping neyani. Speaker tan po man sang puya KNP trainer chu manani. Speaker hian drug awareness campaign, sex education, nunruak lua tu le chandam na ti mangin thucha asoya hengba ka hian ma niya Bible study nei dan te zirtirin no pangte po in ti chin ve in hlok tha kan ti hle hekem pa hian campers somsari pani lutin speaker pui tu le choi om tu mi pasari ankal pathiani zana campers te anwain luchunga kut ngatin chong trai sakna an nei bok follow up crusade Friday zana tangin nei ani a bazar biala hian kaushan pali omin bazar kanan venglai le bethel te anni Bial to Pastor Thar telom na Inkhom na yani don. April ni sari atanga ni som pakhat sang ni som ni panga inkar hian pastor posting and transfer at tur zongzong ten an omna huna omvek to turani a April ni som pathum sang ni som ni panga pathiani a Bial to Pastor Thar telom na Inkhom Bial tina na yani ang GKP Chilong Pastor Bial meet na yani
April ni li atanga ni ruk sang ni som ni panga chung hian GKP Shillong Pastor Bial mit ne ania Speaker atan Reverend Ebzarin Khoma Secretary MGKP man ni in irong bol na kalen ro Timothy thon ni bungli changa ti thupui mangin thu changa I thla kani Speaker hi MGKP shwai tu rongbol tu PC lalbiak dika Finance Secretary in a choi oma mit nuam le hlung taka manani Shillong Pastor Bial a hian GKP Dipu unit Shillong unit Madarnting unit Gohati unit Nongpo unit le Police Reserve te an omani GKP West Phailing Pastor Bial in khompui le ro rel na neyani GKP West Phailing Pastor Bial in khompui voi som thum na le ro rel voi som thum pahni na April ni li atanga ni ruk sang ni som ni panga chung hian BCM biak in din thara neyani Speaker ata nongbol tu LH lal mangaya Executive Committee Member MGKP le Editor Chalai Ento manani in kong te chu chut ngon ro hagai bung kha chang sari ti thupui mangin tu thocha ngai thla kani a Speaker hi rongbol tu silal thakunga Executive Committee Member MGKP in achoi o mani NHS unit hetim ten awareness campaign an nei NHS unit hetim te chuan special camping pualin drug abuse cancer and tobacco control awareness campaign BCM biak in Bethel veng hluna April ni khat sang hi som hi panga zan khan KNP Bethel unit le junior GKP te pualin an buat sai Program hi Dr. Arla Lianzela, Program Officer, NSS Unit Hetimina Kaishwaya, Resource Person Atan Puvanal Ruata, Social Worker, District Tobacco Control Program, Civil Hospital, Manani, Ludilal Nepui, Program Officer, NSS Unit Hetimin Kalkhom Tinhena Lom Tutsoy na Nein Hunakar. NSS Unit Hetim hian no pangtele chalai titan an mamo azrin thupui sang mangin awareness campaign an kalpui chin bokani. KNP Bethany Unit Aizol ten camping an nei. March ni som pasari atanga ni som ni pakhat sang ni som ni panga chung khan KNP Bethany Unit Aizol te chuan Baptist Center Aizol a camping an neya Speaker a upalal fakzwala khiang te manani Speaker hian ri hlo thatlo ziate pian tharpui mo ziate soin hun hlok thak tak manani Multipurpose Building Baptist Center Falkland honani Upa Dr. Lalian Zwala Tamte, Vice Chairman, Area Development Committee, Aizol in Kaishwaya, Report Lang Pui, Upa Dr. J.L. Chanhima, Assistant Secretary, ADCA in a pay, Aizol Area Baptist Quarten, Zai Rongbol, Nanein, Reverend Arlal Rintuanga, Executive Secretary, Aizol in Honele Patian Ne Nahlan na Ane. Fellowship Hun Mansun Zomin, Reverend Silal Hungliana, Chairman, ADCA in Kaishwaya, Tusoitoy, Reverend Arlal Rintuanga, Executive Secretary Aizol Area Inaneya, adu apiang tan thusoy na hun honaneya, Reverend Dr. C. Vandal Dika, Principal AICS in Malsom na in akharani. BCM kar sang hit somni pahni atanga sang hit somni panga term te thla na hun manani. April ni thum sang hit somni panga ni nga ni tlaidar nga khan BCM Headquarters Office BCM Hall Serko na BCM kar sang hit somni pahni atanga sang hit somni panga term te thla na le pathian ne na lom thusoi na hun manani he hun hi Reverend Z.D. Roding Liana Director Worship Department in Kaishwaya pathian ne na in koltir na le chong China ani no in upa PC lal chunglura BCM choir conductor ne na changin BCM choir te rongbol dan le andin hun tlang pui report ngai tha kani no in BCM choir ten fakna hlamoi ta kan sa General Secretary Reverend Dr. Arlal Biak Liana an fuina thu cha le an rongbol le zel na tura tan chong chai sakna anei Ramthim rongbol na Chanchin ni lo ngai thla ang o Sakma Mission April ni sang hi som ni panga khan Reverend Dr. Arlal Thanmoya AGS Mission le Reverend Arlal Remsiama Director Mission Department ten Korpui Chwa School mun thar tura thok tu quarters sakzo to pani an hong Sakma Bible le linzo endik na tho me kania tuna hian content check zo pui to hi busom ni panga ni to in tuna hian jopa Isaiah Jeremiah le Ezekiel te ala omani
New Bhalukia Suri a rongbol na munthar honani marchi somni paruk sanghi somni panga khan resort chakma de chung kwa anlut quarters thar saktur maba ka ommek bok marchi somthum pakhat sanghi somni panga khan nula age zau kai sangi chu superannuation pensiona achwa ta ka wangin athon mun phai ruang kaya thla ani Sikkim Field Marchi somthum sanghi somni panga khan upper singla a kaushan thar BCS at Miki Glorious Baptist Church honania field director Reverend Ming Thanza machong thu ina honga he kaushana hian member somni an omani April ni atangani li sanghi somni panga chungin gengtoka workers meet le retreat hun manani a field director Reverend Ming Thanza machong thu chu speaker atan manani BCS majua biak in sakchan mekania an kaushanan pachhle a tlom ngai work camp tur mamo na asang hle Tripura Field Marchi somni paruk sanghi somni pangani laini khan Women Empowerment Garji Tailoring Zirlai som thana hun manani a Chief Guest a Mr. Lal Faklinga Planning Director Social Welfare Department Government of Tripura manani Marchi somni pasari atangani somni pariat sanghi somni pangachung khan TBCO Council meeting ne ni a he council meeting a hian thupoi mo tak tak relani ni somni pakwa atangani somthum march sanghi somni pangachung khan Darjeeling Baptist Church chuan an kaushan kum somni pangana silver jubilee lomna hunan mang Darjeeling kaushan hi kum sanghi adin ni in tuna hian BCM recognized missionary pusilal biak sanga de chungin rongan bol mekani Marchi somthum pakhat sanghi somni panga thochan ni khan Zirkanto Baptist Kaushan biak in so field director Reverend Zading Liana Pachwa win hong Zirkanto Baptist Church hi kum sangkhat zakwa somkwa pakhat din ni in Gongrai Pastor Circle noya omani Marchi somthum pakhat sanghi somni panga thochan ni khan Gongrai Pastor Circle chuan di kon le rongbol tu seminar nein Kaushan enkol na konga thil poimo tak tak zir ho na neyani Arunachal Pradesh is filled BCM Zoutlang Not Standing Choir Member somni paruk te chu Arunachal Pradesh is filled lo in ankala marchi somni pariat zirtop zana tangin UGBC twal chung ko shan shang shangan tlo pulal fak umatlang te chu UGBC ro rel na changber executive committee chuan ser le sang khoi theina pek ni se antia marchi somthum khan town Baptist Church Basara field director in license pek na hun hi amangani Upper Assam Field Marchi somni pariat sanghi somni panga khan UMBC Mission Compound Silapathara Association Huapin Leadership Training ne ni a field director to resource person ani association shwai tu de ba ka twal chung ko shana training chairman le secretary te antel Marchi somthum sanghi somni panga Pathian ni khan SDBA area field director le pukelal chungnunga te chuan kaushan pahni to in an biak in sakme kan ena in khom na nei puin chan puina MGKP atanga andon chu an hlan ngalani April ni khat sanghi somni panga khan Sivasagar Baptist Association na Tailoring Center Samuguri khwa ami chu field director na hong Tailoring Center a hian zirlai som pahni an omme kani April nili atanga ni ruksang hi somni panga khan Assam Baptist Association in Khompui nei ani a field director le missionary ten an manpui Arunachal Far East Field Mount Carmel School rowing at class 5 zirlai pangale Yanlo English School at class 5 zirlai somthum pali class 8 zirlai somni pakhat te chuan board exam an pass vek April ni khatsang ni somni panga khan BCM noya evangelist le teacher te chu contract sign poyan ni April ni khatsang ni somni panga khan field committee anneya Miriam lal nun hlui thla na hun an mangngal ani hian Cambodia lama tent maker missionary a kaltumani MPNMH field Marchi somthum pakhat sanghi somni panga khan field chunga na thok tu ten agreement an ziak thar le a mimal le twal chung kaushan som engem bazat lak belan ni April ni li sanghi somni panga khan na thok tu zongzong te athara lak lu na hun manani a he hun hi field director Reverend AH Lalrem tluangan na thok tu ra an be seidan te soin thok tu te hne na foi na thu cha soi Zirtir tu headmaster tur mamo ani AICS Junior School at Hoktur Zirtir tu pakhat headmaster tur mamo ania BCM member puitling ruit hei thila fihlim tan anhwai ming zia ka hian dil na ziakin thelu theiani dil theichin master degree with DLED B.Ed master degree with BD equivalent or MTH equivalent hlo chengching khat sang sari allowance accommodation
dil na the lu the hun chung April ni som paruk sang hi som ni panga thleng interview hun April ni som ni pathum sang hi som ni panga documents required academic certificates caution lekha dil na the lu na tur le zo fia du tan Reverend James Azauram Moya WhatsApp 8414008521 PDF po in the lu the ani ang khati zong khatu hnai chanchin March ni somni pariata changa April ni nga inkara kaushan rong bona chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the te chu ni e